umun nganguping temangih tungtung susah manah mudaya surana margi kahewang usamudra ini lami-lami sang paduka Sri Mahabatara mengantika kawadaling lisan bakaten pengantikan itu ketika pinang buka sumpingan anak para saudara-saudara aliakan Rai Prabu Sugriwati aliakan Laksmana kalawan saderek tengah dengan asal anu kiwali sambung sarang saudara luntat di negara diusir kuda sangka di negara kelayaan sejagiring andil ina mansa nayirkan penuh kawanan dirayi punawan Indonesia obat tergantung kasar jumlah walaupun walaupun tanpa sebagai pasien tadi hidup Rasa kepingan di tahun pikulan Dun Artu kaya perkawis Gunantan buat darwe Kalau putan agung semua tenang Paralun Balun kasur Wadik gali anggapan Muka bulat jantan ngati gali Bila warga kerapatan kurang pada saling kapun masyarakat Dun Tidak apa-apa Jerai Raden Anu Laksmono Kapayun Salihan Kula saderek sukirwa nanti kena pepahya saudara klien nyewon kata pismah pengabah puskuni praka bakara kekantung Prabu Sugriwa Prabu Laksa tapi tadi akan Dun Jerai Raden Gunawan di sana Kapayun kemarin kau lalu unyuk sumangalang di payun kaulah pun Gunawan wibiksana sejamat wakil semah silung kemur kerajaan semah pengabak terus kaunyuk Sri Mahabatara mohon ditampilkan umahana mangkrai dibari pangesto atur menulasa ketika benar oke teka kantun ka Mahaprabu tikis kena saderek Sugriwa nyangakeun semasa